Kokuma sicaphule amazwi ovelwano kwiqonga lethu le-WhatsApp ngokukhothama kwekumkani yesizwe samampondo aseQauteni. Msasazi wami, zindaba ezimbi kakhulu ezidlula ngokamhlekazi uza nozuka emhlabeni. Yanga ifamily yakhe ingalala ngelicala lophayo idlulise lena into. Bendinayo umhlekazi ezinyanga ezidlulileyo abakulasa bathenjene engcobo ezosizimasela komnye umsebenzi besenawo apha. Ndiva kabuhlungu kakhulu uma nokudlula kwakhe. Wasemkhulu lomhlekazi akhothame kakuhle. Indaba engezindlela ezisizwayo zokukhothama kwekumkani yesizwe samampondo. Siyacela bakithi uNkulunkulu awududuze umndeni aphinde futhi aduduze nesizwe lesonkana samampondo. Akuhlanga lungehliyo. Thuthuzelekani isizwe samampondo. Ugqatso olufezile kumkani. Silahlekelwe isizwe samampondo. Silahlekelwe nathi sisizwe sabathembu. Xa isizwe samampondo sithe salahlekelwa ikumkani yaso. Sibethwe olungeqwa intwala uduma sisizwe samampondo. Nangona beningamazi ke umntwana egazi ngoba kaloku ezona kumkani zidumileyo nezona kumkani zikusebenzela bokumkani bazi ukuze zakwaZulu. Ezethu kumkani thina mampondo akukho umsebenzi eziwenzayo othi ugqame siqinise ngawo. Awuzambe ezindaba zivakalayo. Sasazi wami ukuba kumkani esicawushile. Ufuna ukuthi idudu kwifamily yakhe ma ingakhali idiqalekise.